ассалому алайкум дӯстони азизу арҷуманд. Рӯзу рӯзгори шумо ба хайру шодӣ бошад. Ин лаҳзаҳо бо ҳам пироги Шарлотта тайёр мекунем. Ба мо чӣ лозимай? 3 дона себ, 2 дона тухм, 2 қошуқи калон какао, 1 қошуқча разри хетел, 1 қошуқча сода, 200 грамм шакар, 1 коса ҷурғот. Инчунин орд ба чини зарурӣ монад. Албатта ба чашм мебинем. хуб барои пошидан бошад сахрная пудра лозимай. То охири навор бо мо бошед.
دوستان عزیز، پیروگی ما تیار شد. در همین جا ویدیوی امروزه ما با پایان میرسد. هر اون نفری که تا این لحظه با ما بودن تشکر و تا نوارهای دیگر در پناه خدا باشید.